Secrets of Heaven. Read, understand. Nitasema ni wakati wako kutoka kwenye huko na kwenda upande mwingine. Ni wakati wako kuheshimika mbele ya maadui zako. Ni wakati wako kushuhudia makubwa ya Bwana. Nipe amen mara 3. Nione jinsi Bwana ataanza ifanya. Biblia inasema Yerusalemu kulikuwa kisima kinaitwa kwa Kiebrania Betsaida. Betsaida si Kiswahili. Kuna Betsaida ya mji ilikuwa Galilaya, na kuna Betsaida ya Yerusalemu ilikuwa kisima. Betsaida ya kwanza ni kule kulikuwa kwao Petro, wale wanasikia kina Petro. Na ni pale Yesu alifanya miujiza ya kuzidisha mikate. Na Betsaida ya pili ni hii ambao tunaiona saizi, ambao Biblia inasema ni fasi kulikuwa uponyaji. Walijuaje kulikuwa uponyaji? Hakuna nabii alitabiri, hakuna mtu alilota kama kulikuwa uponyaji, lakini watu walikuwa wanashtuka tu, wanaona malaika anashuka, na akishuka malaika, nafikiri kuna watu wakasema kwenye malaika anashuka inawezekana kuna kitu kinabaki pale, na wakifika mgonjwa anatoka mzima. Katika kila kitu kuko tu mtu mwenye anaanzishaka vitu katika ulimwengu wa kiroho, na mtu wa imani asubiri kulota, mtu wa imani asubiri kutabiriwa, mtu wa imani hujiumbia vitu kwa kichwa, anajiumbia, anasema labda nikifanya hii tu kuna kitu kitatokea. Malaika akishuka alafu akitoka, mtu anasema kwenye malaika anatoka kuna uzima iko pale. Secrets of Heaven. Read, understand. Na watu wengi ambao maisha ilibadilika ni watu ambao walijiumbia vitu, watu ambao walitaka kuanzisha vitu. Usikuwe na wale watu wanasema Yesu ataweka mikono juu ya mtu atapona. No, kuna mwanamke alisema mimi sitangua niweke mkono, mimi ndagusa pindo ya vazi. Hakuiga mtu, lakini alijiumbia vitu. Unaruhusiwa kuanzia magharibi ya leo kujitengenezea vitu kwa kichwa chako. Tosha mipaka kwa kichwa, uanze jiumbia vitu, na vinye huko na jiumbia ndio vinye Mungu atatimiza kwa maisha yako. Mtu mmoja aseme amen. Ni imani tu ya kujua pale kwenye malaika alikanyaga, kwenye papa alikanyaga, kuna uzima ilibakia pale. Ni mambo ya imani tu, mtu anajiumbia. Na aseme kile kisima kilikuwa na milango 5. Na mnajua kazi ya mlango vizuri ni kuingiza watu na kutosha wengine. Siwezi kufasiria kiufunuo milango 5, lakini kwambie kwamba Betsaida haikuwa kusema unaingia na milango inafungwa. No. Unaingia, lakini kuna milango ambayo itafunguka tena utoki. Na maana hata ile shida yenye uko nayo ina mlango wa kutokea. Ile lazima uamini tu kwamba uliingiaka kwa ile shida, ukaingia kwa ile matatizo, lakini kuna milango utatokea. Kupanga nyumba, kuzaraulika, kuna milango ya kutokea. Na sitamaliza kufundisha na ile milango itafunguka juu ya maisha yako. Hata kama uko miaka mingi Betsaida, kuna mlango itafunguka juu yako. Nipe amen, nione Bwana akifungua mlango juu ya maisha yako. Mtu mmoja nipe amen vizuri. Jambo la kufuata ni kwamba jamii kubwa ya wagonjwa wakaanza enda Betsaida. Na wote walikuwa na imani ya kupona, lakini walikuwa wanasubiri malaika achemshe maji. Na malaika hakukuwa na delay ya kushuka, hakukuwa na programu yenye iko fix ya kushuka. Alikuwa anashuka siku yenye anajisikia kushuka, lakini malaika mwenyewe hangeshuka siku ya Sabato
kwa maana lazima heshimu maandiko. Kwa hiyo watu walikuwa kimya, wanaangalia malaika, na mnaweza kuwa mnakula tu mnashtuka, puf, malaika anashuka. Sasa condition ilikuwa kwanza ifu ingie wa kwanza, kiingia wa pili, wa tatu, wa nne utalobana, lakini hautapona. Na huyu jamaa alikala Betsaida miaka ya kutosha, na magonjwa yake ilikuwa na miaka 35, 38, 38 mtu aponake. Lakini basi iko pale, anajua hapa kuna watu wanaponaka, na mimi nisubiri wakati yangu itafika. Weka mkono juu, sema Jehova, niko Betsaida, nahitaji neema yako. Jioni ya leo nilikuwa nasubiri, lakini sasa wakati yangu inafika. Nionee huruma, nibarikiwe hapa Betsaida katika jina la Yesu. Milango iko wazi ya kubarikiwa kwangu. Sitakufaka na hali yenye niko nayo, nitashuhudia. Leta makofi kwa ajili ya Yesu ukiamini itafanyika hivyo. Mtu mmoja aseme amen. Biblia nasema jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa Betsaida, lakini maandiko nasema na pale kulikuwa mtu mmoja. Manake kulikuwa majamii, lakini yeye alikuwa mtu mmoja. Kuna wakati nafikia vile maisha unaishi watu ambao ni majamaa, lakini unajikuta uko peke yako. Yesu atageuka jamaa yako. Alikuwa pale kimya, na huko alikuwa anasubiri maji ichemke, lakini alikuwa hajapata uponyaji miaka 38. Acha nikwambie, Mungu yupo na Mungu anajua walio wake. Usijidanganye kuacha Mungu kufuata mambo mengine. Mungu ashindwaki. Si wenyewe kuona maisha yetu ni huruma za Mungu tu. Yaani kuwa jinsi tuko ni preuve ya kuonesha kwamba Mungu yupo. Na ulikuja jioni leo kwa sababu kuna habari umeshasikia. Kuna watu wamekwambia watu wanaponaka pale. Alafu jinsi ulisikia habari na jinsi watu watasikia habari zako. Tukitoka hapa wewe utaanza waambia sasa Mungu ameponya maisha yangu na ameisaidia. Aseme kila mara malaika akishuka alikuwa anataka naye apone. Alikuwa anaenda na pima, anarudia, wengine anapona mbele yake. Na akaishi ile maisha, lakini basi akabaki Betsaida. Usisahau kwamba hii Betsaida ni maji ya chini na milango 5. Na ni maji ambayo ilikuwa na matatizo kwa sababu haikukuwa na uzima. Betsaida haikukuwa na uzima. Mimi siwezi kuita kanisa langu ile jina. Ni maji yenye ilikuwa inastanye quelque part, haina uzima. Na mgonjwa naye alikuwa anastanye maisha yake yote pendant 38 ans. Sasa kitu yenyewe na stanye ilikuwa nguvu ipatie mtu movement. Tunaelewana vizuri? Sasa kikikuwa kinapatia hii Betsaida uzima, ni malaika ifo afike afanye nini? Tikisema. Sio, tunaelewana vizuri? Maana uzima ya Betsaida ilikuwa mkuu kuchemsha maji. Kila kitu yote yenye inastanye yenye na movement, iwe huduma, iwe upako, iwe karama, kama ifanye kazi inakufa. Haiwezi saidia mtu. Ile lazima ujue. Please unatumika sana, please Mungu anaongeza neema juu yako. Hata pesa, ukipata tu pesa za kukuwa natosha 5 unakula, 10 unakula, utakuwa maskini maisha yako yote. Maisha inaanza movement. Ndio nafanya maisha. Na sitaendelea kuhubiri na Mungu yaleta movement maisha yako. Lazima kile kilikuwa kinastanye quelque part, Mungu alete. Sinawezekana. Na hii mai yenye iko concentré facilement mara mingi ni mai ya uchafu, lakini andiko yangu haiko pale. Na alikaa akisubiri apate muujiza, lakini muujiza haikutokea. Nachokipenda ni kwamba
Mwanzo sura 1, wakati Mungu aliumba mbingu na nchi, alitenga maji ya chini na maji ya juu. Ya chini ndio ile maocean tunaona, ma mer rouge, tunaona malak, ma fleuve, ma rivière. Lakini kitu kinachonishangaza nimekisema hapa, hata kukue ma rivière, ma fleuve, kama mvula inyeshe haiwezi changer saison. Saison inabadilika mpaka mvua inyeshe. Atatu arose Goma na magari, kama mvula inyeshe mumapua mko vumbi tu. Mvula ikinyesha utatakata wewe peke. Mashamba ziwezi ota mbegu juu riviere ziko mpaka mvula. Mena juu ya nini Mungu anaweza separe mai ya juu na ya chini? Ile ya juu ibaki juu, ya chini isaidie chini. Paske Mungu alijuaka kuko batu batakuwaka chini, benye mai ya chini haitasaidiaka. Itaombaka mai ya juu njo ikuye na iwapeleke juu. Par exemple Noe iko na jenga safina, lakini mai ya chini haitamsaidiaka. Juu safina yake haitaenda hivi, itaenda hivi. Par exemple mtu wa Betesaida, Mungu alijua Betesaida mai ya chini haitamsaidia, lakini maji ya juu atakuja. Par exemple mimi na wewe mwenye hatuna mwanzo na hatuna mwisho, dunia haitakusaidia, lakini maji ya juu. Na itangaza kabla niendelee, mbingu ikuwe wazi juu yako. Nipe amen zaidi ya kawaida. Na itabiri jioni ya leo, kenye ulikosa chini mbingu ifanye juu yako. Nipe amen zaidi ya kawaida. Hata ukwe na bandugu Amerika ni maocean, kama mbingu yafunguka juu yako, saison yako haiwezi badilika. Mbingu ikifunguka juu yako, saison yako inabadilika. Hata upagale mafuta ya $10 utasamuka tu. Upako ikishuka juu yako, nani kona amen zaidi ya jirani yake? Kabla nitoke hapa, naona mtu mwenye msaada ya juu itakuwa juu ya maisha yake. Betesaida ilishindwa, lakini maji ya juu inakuja. Yokia 3 personnes mwambie usijiue tena. Ni ya chini ndio ilishindwa, ya juu limekuja. Nani kona amen zaidi ya jirani yake? Kuko batu batakuwaka tu kudunia, lakini msaada yao haitatokeaka hapa, itatokeaka juu. Ndio maana mko na watu mfamie biko na franc meba kusaidia yake. Ni Betesaida ni mai ya chini. Msaada yako itatoka katika Bwana aliyoziumba mbingu na nchi. Na ukiangalia vizuri, huyu jamaa alikuwa anakaa miaka na miaka, yeye ndio alikuwa anafuata ile mai. Juu mai haina vitesi na ile mai haina movement, me alikuwa haponake. Hii mai ya yulu, hii mai ya juu ilijua ule jamaa amekaa miaka ya kutosha, mimi sitanguye nifuate. Usikuwe exigent ukipenda usaidie watu. Unaweza ambia watu venez tous à moi, na kuna watu ambao wana migulu ya kufika kwenye huko. Mewe peke utatoka kwenye huko unawafuata. Usisemake nishapa na loi, kama mfanye hii sitaisema. Yesu alijua nisemaka njooni kwangu nyote, lakini mtu wa Betesaida ataenda ae. Niambilie voisin, ukitaka kunisaidia acha masheria. Kenye kinanibariki ni kwamba Mungu akipenda visite maisha yako, anaweza briser loi yenye alitia yeye peke juu afate kwenye huko. Wengine walifata mai ya Betesaida, lakini wengine mai ya yule liwavisite. Et je prophétise, kama kuna mtu alifata baraka, baraka itakufuata wewe kwenye huko. Nani iko na amen zaidi ya mwenzake? Oro Biblia iko nasema aaminie na kubatizwa ataokolewa, lakini aaminie ishara hizi zita. Eske mnajua maana ya kuamini? Signification ya kuamini haiko tu kukiri.
Signification ya kuamini ni perseverance. Kama nyamuyo, signification ya kuamini nini? Perseverance. C'est ça la croyance. Niko na ujamaa pendant 5 ans nipake kitu, mais simwachi. Pourquoi simwachi? Mimi naamini kama un jour atanipaka. Donc 38 ans Bethsaida. Siponake Bethsaida. Mais sitokake Bethsaida. Manake mimi nafanya nini? Peut-être sieleweke vizuri. Ukiamini Mungu utamvumilia. Mtu akikuamini atakuvumilia. Na tellement ki alikuwa alishaamini na alishavumilia, hata tena fata miujiza. Lakini ishara hizi niko tu Jehova Nisi, siyabarikiwa, mekutoka siyatoka. Mimi naamini wewe hautafata tena miujiza. Hiyo peke njoo yenye. Nipe amen, mwalimu ataongea kitu hapo. Na Biblia iko wazi. Yesu anakia siku ya Sabato. Siku yenye babonake. Siku yenye malaika ashukake. Siku yenye muujiza haikuwake. Ndio siku ya anakuya. Mungu anakutokeaka siku yenye matumaini ilishaisha, mawazo ishakuwa mwisho, ndio yeye anakutokea sasa. Akaona watu wako wengi Bethsaida. Akaangalia ule jamaa, maandiko nasema alipoona ana siku nyingi. Hakuomba. Hakupaza sauti saa Bartimayo. Alipoona ana siku nyingi pale. Wando utafakari kile kitu. Siku nyingi pale. Ndio ilifanya Yesu amsogelee. Sikia. Jésus les avait couchés, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Sina mtu wa kuniweka mkisima. Alikuwa pale, Kiswahili nasema vizuri. Alikuwa na siku nyingi pale. Fransai nasema alikuwa mgonjwa siku nyingi. Swali kakuja, unataka kuwa mzima? Anasema sina mtu wa kuniweka birikani. Yesu akaenda mbali. Akamwambia, Petro, ikala hapa. Wewe malaika sana shuka. Yesu akaenda pale. Kukuma situation yenye tuko na besoin ya watu na kuna nyingine tu tuna besoin ya Mungu. Ile lazima uko naijua. Kuna fasi kwenye mtu atakuvrir vite na kuna fasi kwenye ifo Mungu yeye peke intervenir. Kuko makazi yenye tushafikia amu zenye kama haiko Mungu hakuna mwanaweza weza. Yesu akamwambia dimanche, prends ton lit, lève-toi et marche. Hakuna kusamba. Akamata kitanda yake, katia na akapona. Ilikuwa siku ya ngapi? Siku ya saba. Geukia voisin mwambie, c'est ton tour. Nifungule vitu 3, 4, 5. Cha ningie mkonaissance kidogo. Alafu nifungue kichwa yako. Ya kwanza inaonesha kama siku yako na wewe itafikaka. Ni kwa sababu malgré que uko na maprobleme ungali mzima. Ile tu pumuzi ungali nayo, ingali natabiri kwamba na wewe siku 38 ans ya souffrance, lakini kufa hakufaki. Na maandiko nasema que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire le souffle de vie, c'est un signe de témoignage. Usihangaikake maisha kama tu ungali napumua, muujiza inawezekana. Ndio maandiko nasema vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Heri imbwa iliyo hai kuliko simba
iliyokufa. Manake uko natembea tu na matumaini ya kujua vile tu ningali napumua yote inaweza. Nani niko d'accord na mimi? Okay, hatuna pesa sawa, lakini tunapumua. Unagonjwa sawa, lakini unapumua. Uko na problem na bayeri sawa, lakini si unapumua. Unapumua. Hauna viatu, lakini unapumua. Na ile pumuzi yenye uko nayo inashinda kila kenye uko natafuta. Basi kuna watu walikuwa na mamilioni na wakaiacha yote tu pumuzi ilitoka ndani yao. Wewe mwenye uko na ile pumuzi, kote kwa tembea tu na fieri ya kujua siyapata, lakini mimi napumua. Na kama mimi napumua, témoignage inawezekana. Panda 38 ans, lakini anafanya nini? Anapumua. Bali kudesevoir sawa, lakini sipumuzi ngali. Nani kona amen zaidi ya voisin? Usizarau mtu mwenye ngali anapumua. Yote inawezekana kwa maisha yake. Leo unamwona afae, lakini kesho Mungu atasaidia maisha yake. Praise the Lord. Nani anaweza nipa amen? Nimuongezee kitu ya pili. Ndio maana usikuwe na shukuru tu ulipata gari, usishukuru tu ulipata nyumba wala fiança. Shukuru kwanza juu ya pumzi. Kulala ni programme yetu, kulamuka ni decision ya Mungu. Akisema viishie pale, binaishia pale. Kila asubuhi ukiamuka, pambana na maisha. Na utuamini tu vile pumzi iko ndani yangu, Mungu wa Baba atanisaidia nifaulu. Na vile unatoka hapa jioni ya leo, ile pumuzi itakuwa ya baraka sana, na itakufungulia mlango ya kutoka mwa ile hatua na kuingia mwingine hatua. Siaeleweka, mtu mmoja angenipa amen vizuri. C'est ton tour. Alléluia. Et la deuxième des choses, juu tour yako ifike, inaomba kwa kulinyi. Nasikia mzee? Naomba kwa l'expliquer. Usiwaze turu yako itafikaka na huko mkartie. En fait, kwa kulinye yenye batu bashaendelea. Donc utembe na mtu mwenye fitire yako njo present yake. Donc kenye wewe unalotaka njo kenye yeye iko. Sasa uko nyuma yake juu na wewe turu yako. Ukitembea na viwerewere vya mingi tu, turu yako itakuwa ya nini? Turu yake ilipona juu alikuwa kwa watu wanaponaka. Turu yake ilifika plutôt juu pale watu wanaponaka. Maintenant, il faut maisha uko na yua iko impossible turu ya Petro kutembea yule ya mai ifike, na hakuna mwenye alitembea yule ya mai mbele yake mwenye Petro aliona, mwenye alimuinspire. Unapakiwa kuwa na watu wenye ukimuona anakuinspire kitu unasema na mie yangu itafikaka. Geukia voisin mwambie unaniambukiza nini? Ikana mtu mweko na upiga mamonta anakuambia niko na besoin ya $200,000 nianze kazi. 200,000 wewe mkesi uko na $83. Inaanza kuumbia kama kumbe kupata 200,000 c'est possible. Ikana mtu anakuambia kwamba tout est possible. Manake kutembea yake na ku-inspired. Unakaa unasema hata siyapataka, mais vile Mungu alishainua ujamaa un jour na mimi ndafikiaka pale. C'est ton tour, c'est-à-dire je suis sur la ligne. Hawezi sema ni turu yako na hauko mvitu fulani. Unapenda oleo lakini grupu yako ni bambaraga. Turu yako ya nini itafika? Unapenda mamio lakini turu grupu yako ni batu ya bure tu. No!
siapata kitu, me ushikole kwa mtu mwenye hata parfum yake inaweza kuumbia ufunuo. Natabiri turi yako itafika. Me uko kulinye gani? Mtu mmoja anipe amen vizuri. La bonne adresse attire souvent les miracles. Tu marches avec qui? Mwenye uko naye anaweza kuumbia nini? Anaweza kuchallenge na kitu gani? Probleme haiko capital. Sina pesa ya kuanza kazi. No, kazi gani utaanza? Probleme ya leo ni connection, ni bull. Ifo kuwe na mtu unaweza kuambia ukifanya hivi na hivi na hivi unaweza tokea hapa. Sasa mu maisha usiishi na mtu mwenye mko na critiquer 30 minutes. Mko na critiquer 1 heure. Ile 1 heure mwenzako unapokea $80. Wewe uko na critiquer ulipokea ngapi? Ikali na mtu mwenye ukiongea naye sawa unatoka unakosa usingizi, unauliza Mungu, nilifanyaka juu maisha yangu ikuwe hivi. Toka mgrupu ya kuchafula kila mwenye yuko na maisha. Oh, Freemason, atumonake sawa. Iko sasa ni Rosicrucien. Frère, amini kwamba kenye shetani hawezi pana, Mungu anaweza kipana. Usiplace leo kulinye ya watu wazima na kutosha kulinye ya baungwe na kuplace kulinye ya bahero. Nipe amen zaidi ya wazee. Siku yako itafika kama uko. Ataka mnasemaka, oh alikuwa wa mwisho kumustari, me akakuwa wa kwanza, sasa Yesu alikuya, me alikuwa kumustari. Donc mimi nisakwa tu wa mwisho mwote, me niko wapi? Orke kinanibariki wa mwisho, anabarikiwaka zaidi ya kila mwalitangulia. Kama kuna watu walijenga mbele yako, siku utajenga itakuwa zaidi ya wale watu. Siangaikie position yenye niko nayo, me ya maana niko wapi? Niulizie jirani yako kulinya wapi? C'est possible de servir Dieu. Mimi nitatumikia Mungu na niko millionnaire. Amen. Qui sont d'accord avec moi? C'est possible de bouger le monde avec l'évangile. Unapaswa kuwa na mtu mwenye iko na challenge. Ufunuo ingine Mungu hatakupa. Atakuonesha maisha ya mwingine. Yes. Alafu ile maisha inakuumbia roho ya kupasua milango na kufika mbali zaidi. Sasa usitembeake na mtu mwenye uko limite mkichwa. Uko naambia fiancé ndio vile niko na $1000, niko na besoin nikuoe, mais niko na calculer nianze business na kuoa nyuma, basi niko tu na $1000. Anakuambia hapa nioe kwanza. No. Tuombeane akili. Sheri natafungula njia Dubai nianze business. No, usiende Dubai, wende Sake. Utakufia kule. Ana bloqué maisha yako. Unaona parole de Dieu hii hailombe tu ma revelation, usiko naongeza vingine, ana bloqué kichwa yako na unakufa. Kuna fasi kwenye monde haina besoin ya vitu ya chini chini, iko na besoin ya ufunuo. Donc il faut cerveau yako ikuwe na pasuka kila siku. C'est ton tour. Ah? Sema inawezekana. Sona uko tu mtoto wangu hapa, uko naomba, babako anajenga kanisa, na wewe utaijengaka. Ni vitu yenye viko mulinyi. Mtu mmoja anipe amen vizuri. Kama Esther alifikia kuingia kwa mfalme, jua alikuwa kulinya watu ya kuingia kwa mfalme. Na wewe linyi yako tu ni ya kuingia mnganda. Unapashwa yua, hii linyi inaenda wapi? Mungu akikupatia relation ya mkubwa, manake anatabiri uko na destiny ya mkubwa zaidi ya kawaida. Praise the mighty Lord. Relation yako ina definir destiny yako. Kwa hiyo ukikuwa na watu wakubwa karibu yako, usijionake tena mtu wa chini chini. Hata uyakuwa na kitu, uanze fikiri saa mtu wa. Et la troisième des choses, c'est ton tour. Unapaswa quitter attente na unaingia mu action.
Sona Betsaida ni kungoya mai chemuke. Mesa Yesu anafika. Toka mbia kungoya. Cheza mbele. Kwa Kiswahili ya mjini. Toka unaona nilishapata diplome mimi niko na ngoya kazi. No. Siapata kazi nilisomeaka ndafanya ingine kwanza hii itanikutania pale. Nishapata huduma mais il faut nifanye 6 ans théologie. Nama alikwambia kwa utakuwa ungali. Nani malikuwa wewe mkazi? Mwa ile maerere uko nafanya kule. Njoo uko na corriger na uko na komala na uko na pona. Mimi kale tena 12 ans ya théologie. Kala chini. Oh, nilipata fiancé malamba tanua 2030 achana naye. Mie siwezi kwa tena Betsaida 38 tena Yesu akiniambia ngoja tena ngine 2 ans. Non, prends ton lit. Lève-toi et marche. C'était quel jour? Sabbat. Alpasha mwambia okay, vile nisha kuona tungoe lundi. Parce que lundi unaona bitu ya masaba haiko. No, Yesu yeye ni leo. Nini nashinda Mungu? Unasema unalumisha mtu. Oh, mimi naona mkonte yako ya mbinguni oro, dola. Unanipatia attention. Ikuye saa hii. Sinawezekana. Ambia wazi acha kungoya. Ingia mjini. Vitu ya kungoya vinasumbuanaka. Takuwa milionero wa madolari. Kwa kwanza kwa na yemi ya mafra. Uko tu muliste ya milionero. Nataka ni mafra meosha kwa muliste. Mwaka kesho naanza enda China, anzia Kampala. Si safari tu. Na usiambie watu kwenye huko. Anakupigia simu huko wapi naambia nilivoyager. Wapi à l'étranger. Na huko Gisenyi hapa. Ni kujiumbia. Kujiumbia. Mariage yangu mwa hii mwaka anza lamuka samuya. Anza lamuka samuya. Unajua Mungu anapenda mtu mwenye anatoka mbia kungoya. Unarisikia kukufa na ulikuwa na ngoya. Bana kuzika. Hata ingia mkoral na mie nianze imba. Mbele uingie anzia mshambre busiku. Pika makapela. Unaenregistre wewe peke yako unajisikia. Anasema hapana si kwa kuingia. Weka mkono juu nitabiri kitu juu yako. Turu yako inafika. Ya baraka na kuolewa. Ya kuokoka na kukomaa. Ya kuona ufalme wa mbinguni. Turu yako ya kucheka inafika. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Weka mkono juu sema c'est mon tour. Vile tu unaamini Mungu ataifanya. Moi je suis contre le retard. Alléluia. Alafu tuangalie. Huyu jamaa kupona juu ya nini? Alikuwa na volonté ya kupona, mais hakukuwa na savoir vivre. Alikuwa na volonté ya kupona, mais hakukuwa na savoir vivre. Sina mtu wa kuniweka. Na maandiko shatuandikia sema, ukisoma mwanzo ya Biblia sema jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa pale. Kisha anakia sema sina mtu. Jale mchongeaka. Jale taka tuambia batu tu walikuwa aka, meaka katipi. Kalikuwa na kamutu kamihali. Comment ça kwa kwenye mamilioni ya watu wiko kisha useme sina mtu. Maana alikuwa hana savoir vivre. Alikuwa hawezi fungula connection. Vous savez, mtu wa jamaa kwanza shindwa kusaidia. Me mtu mwakuzaliaka naye. Mwenye ujue kwa alizaliwaka. Ukijua tu kuishi na watu, anakuwa mlango ya baraka kwako.
Biblia ingisema tu kupale Betsaida kisima ilikuwa pana, kulikuwa mgonjwa umoja, tungeitika. Maandiko nasema jamii kubwa ya wagonjwa. Katasema hapa sina mtu ako njo kabaya. Paske hapa yule maandiko nasema mai kanisa yote amna tabana wa kunio frère. Hii kanisa yote hauna bwana ukoa. Haujui ongea. Siaona wa niveau yangu hapa. No. Hapana zarau mtu. Mtu mwatafika mbali anakuaka na remarke presence mwe karibu yake. Anayua huyu mtu ni wa maana kwangu. Nikiishi naye vizuri atakuwa baraka kwangu. Kama ungali na mikoshi ya kugeuza kila mtu mubaya, hata kufika mbinguni ni nguvu. Sina mtu. Tusilombe Mungu ma connexion, tumulombe capacité ya savoir vivre. Na Yesu alielewa ana mtu. Yesu ana ma problème akasema tuache pale. Prends ton lit. Lève-toi. Kuonyesha kama ni kamutu kabaya. Akatipe. Kalisha pona. Bana kauliza pale mbele wa Juif. Nani alikwambia uchukue kitanda siku ya Sabato? Mtu mzima na shuhudi yaka kweli. Yesu alinikuta. Akaniponya. Ndiye amenisaidia wa ndugu zangu. Hakuyo hata Yesu akaambia tu watu aliyeniponya. Ndiye aliyeniambia. Donc kwa tafsiri nyingine na mimi kumuyua. Simuyue. Yeye aliniponya tu na akaniambia. Ingratitude. Aliyeniponya. Ndiye aliniambia 38 ans ya maladie. Bénédiction yetu iko caché mu savoir vivre. Kwa tofauti ya kuvivre na savoir vivre. Prêcher c'est trop facile. Mais savoir vivre c'est une école. Pesa haziko kwa Mungu, ziko mu watu. Mbinguni hakuna hata $100 mkonti. Mina kutosha ile roho. Hakuna hata $100 mkonte. Baba fungula $. No. Ziko mikono ya watu na makonte za mudunia. Mena ukiomba Mungu sana na ujue ishi na watu, utakufa vile. Angalia mwiko karibu yako kwe na jua. Ndiko naomba mbingu metio ya haiko tu juu ya franga, ni mbitu ya chini. Memu savoir vivre. Njo mnakuwaka respect. Njo mko heshima. Na ile kitu Mungu akupatie ile zamiri kuanzia leo. Metuache pale. Prends ton lit, lève-toi et marche. Ni 3 choses. Turudilie. C'est ma prends ton lit, lève-toi et marche. Ok, tuanzie chukua. Simama na utembee. Ok. Donc usisimame na uyachukua. Chukua kwanza. Kisha usimame na utembee. Pour les missionnaires, ukitaenda mbali kwa maisha mbele ya kwenda, bagage kwanza yako. Chukua. Simama. Ukitao leo nataka toka kwenu, kitanda yako. Chukua. Simama. Niko naongea vitu ya kiroho. Ndarudia kwetu ndio kitanda ngali kule. Mbele ya kuolewa. Mu révélation. Mwalimu ataongea. Donc voici mwambie mwalimu ataongea. Ataongea. Pour que mtu achukue kitanda yake na atembee ya kwanza, il faut asimame. Ni impossible mtu asimame kama migulu yote mbili haina nguvu. Mtu iko na migulu mbili na ilifo iko na nguvu juu asimame. Kitanda nyatanyangula iko na migulu ngapi? Sata simama, il faut na
ikuwe nguvu, anasimama ananyangula kitu ya migulu ine. O Mungu wangu, mwa hii assemblée ya leo kuna batu ya migulu mbili watanyangula vitu ya migulu ine. Mesiko pale. Unakumbuka kama migulu ndio inafanyaka mwili utefanya nini? Aka mwaka kipooza uko na probleme ya nguvu sana. Ndio maana musacerdoce Mungu alikuwa anaambia Musa, iko impossible mwanaume kuhani mwenye kule chini munapajua kwenye mbegu moya, njo migulu ya seksi, kama moya haitumike asiende kule. Ndasafiri basi kama moya haitumike, manake ile mgulu munayua haiwezi simama, na kama ile mgulu haisimame haiwezi pana semence. Ifo migulu yote ifanye nini? Biko na winda Musa bauwe Musa. Mtoto alishazaliwa, juu asilie, ilfo mama yake aweke maziba yote mbili ku disposition ya Musa. Anyonyeshe isa yote, akichoka ananyonyesha isa yote. Kama mama hana maziba, kri yake ingifanyaka jeshi ya Farao imuue na alishazaliwa. Oh, dada yake na Farao iko na maziba lakini hamuna uzima. Alishazeeka Samson, hana tena nguvu, akapelekwa kwenye nguzo mbili iko, akakamata hii na akakamata hii na akaangusha kuta yote ya maadui zake. Na hapa niko naona mtu wa migulu mbili, naona Joseph. Kitanda naona Jacob. Nikifungua mu revelation nyipeke munayua ile habari, mama yake na Joseph ni mwanamke wangapi? Wa pili. Mtumbu ya mamake walikuwa watoto wangapi? Akalota ndoto ngapi hivi? Akafungiwa mara ngapi? Nguo yake ikaibiwa mara ngapi? Akafungiwa na wafungwa wangapi? Akatafsiri ndoto ya wafungwa wangapi? Akatafsiri ndoto ngapi ya Farao? Akazaa watoto wangapi? Akakuwa mtu wangapi? Oh my God. Joseph akapewa gari ya ngapi? Nani mwalipeleka Jacob mpaka Goshen? Jacob ni kitanda ya migulu ine, pas Jacob avait 4 femmes. Manake Joseph mtu wa chiffre 2 akanyangula mtu wa chiffre 4 akampeleka mpaka Goshen. Hii mwaka njo utapeleka jamaa yako kwenye kwenda. Mena nikiongea migulu mbili, nani kona amen zaidi ya pale? Mugulu ya kwanza ni loi na mugulu ya pili ni grace. Or Moise yepeke alikuwa tuna loi, manake mbegu yake ilikuwa haitumike, hangi pana semence ya salimu dunia. Mais notre Seigneur Jésus Christ alikuwa na loi na alikuwa na grace. Ndio maana alipasula rido ya temple, jumi na wetu ingie. Migulu mbili ni parole na prière. Mtu mwenye iko na parole na prière atasimama. Yokia voisin mwambie sina magie. Niko na vitu hivi. J'ai la parole et j'ai la prière. Je connais la loi et je maîtrise la grâce. J'ai seulement nipe amen zaidi ya voisin yako. Kama Jacob iko na 4 femmes, manake njo kitani. Or haiko yepeke Jacob, mais dunia, humanité iko na 4 coins. We mwenye uko na parole na priere, tutanyangula dunia wakati ya levement na kuipeleka juu kwa Baba. Mwenye iko na priere na parole hawezi yeshue. Na niko naona magharibi ya leo Mungu anafose makapasite zako za neno na maombi. Nipe na meni zaidi ya voisin yako. Ushafika makanisa yenye tuko na parole, tuko na priere, mais ukisikia ni theologie tu. Ni dada yake na Farao. Maziba iko me haitokaki. Il faut mtafute femme juif mwenye maziwa iko. Heureusement Jehova nisi. Mbegu zote ziko. Amen.
Na kama mbegu zote ziko kaa nikaongezeka kitu, niongeze nishe pale. Prends ton lit, lève-toi et marche. Kuanzia leo Mungu anaweka nguvu kwa miguu yako. Parole na priere yako itakuwa na nguvu zaidi ya kawaida. Tutapeleka injili Oceani, tutaipeleka Amerika, tutaipeleka Israel, tutaipeleka France. Na hivi tu unasimama na Mungu akupeleke kule zaidi ya kawaida. Praise the mighty Lord. Mtu mmoja anipe amen zaidi hapa. Oh, nilishakaanguka. Simama. Simama uchukue kitani, usikale chini. Simama kunguta vumbi, safari inaendelea. Prends ton lit, lève-toi et marche. Mon business yako, prends ton lit, lève-toi et marche. Mon ministère yako, prends ton lit, lève-toi et marche. Mon relation yako, prends ton lit, lève-toi et marche. Si on te dit que prends ton lit, donc c'est le moment de réveil. Simama kwenye uko na utembe, usikale tena chini. Ni wakati ya kuhubiri injili dunia mzima. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Ni wakati wapagani watatuamini. Oh ma critiquer, je suis stressé. Prends ton lit, lève-toi et marche. Oh, ile milango ya Bethsaida haiko tu juu ya voisin yako. Ni mulango yako na wewe utatokea kako na utapitia kako. Prends ton lit, lève-toi. Niulizie voisin ou voisine, est-ce que miguu yako yote mbili nafaa kazi? Kama naomba tukufe juu ya maombi, kufa juu ya maombi. Kama naomba kukufa juu ya mafungo, kufa juu ya mafungo. Comprehension yako ya parole ipanuke zaidi ya kawaida. Oh, vile tu miguu yako mbili itafanya kazi, maana yake utabarikiwa kiroho na kimwili. Utasema lugha ya dunia na lugha ya mbinguni. Utavoyager na utakuwa enlevé kwenda mbinguni. Parce que yote mbili lazima ifanye kazi. Niambilie voisin, mi kwanza hapa, kisha mbinguni. Usinipatie esperance ya mbinguni wakati dunia mimi naikosa. No, hautafika fasi. Hapa kwanza. Est-ce que mimi naeleweka? Yes. Juu rai sikuue. Parce que rai na uanako. Mnayua vile. Oh, nyamu ya yuaka. Terme ya kusirimuka uyesikiaka. Kusirimuka maana yake mtu anashtuka. Ukioa mtu au ukiolewa na maskini sana, kisha mpate franga kumetrize na kwa nguvu. Ata mfanye priere ya kumetrize na kwa nguvu. Parce que anashtuka. Ndio maana franga ya loterie, franga ya Jean Mundele, franga ya kuparier, ata ukwe millionnaire uko pauvre. Parce que ni franga yenye ina experience, ni franga yenye ina témoignage, ni franga yenye iongeze kitu. Franga yote ya richesse, mtu aisha riski, mtu alishaomba, mtu aisha kuliwa, me abandonaki. Siku ataeneza 1 billion, iko na experience ya kuchunga ile 1 million, parce que haikukuya few. Sasa juu mtu asishtuke raha, oa mtu maisha onja karaha. Olewa na mtu maisha onja karaha, kisha mupelekane muraha ingine. Mtu maisha onja raha hawezi kuima chakula. Hata bageni bakuye bae, kila mtu atakula parce que anayaka hivi ni shaka. Me mtu mwenye onja bakigonga tateko na songa. Parce que anashituka. Sasa juu sikufe tena na raha ya mbinguni, ifo uonje kwanza raha.
Nani niko d'accord na mie magharibi ya leo? Naeleweka reverend? Juu usikufe na raha wapi? Juu kama unatoka hapa maskini kukumetrize mbinguni. Takuwa na kushtuka usha kimbia. Oh, anda kula masamaki. Oh. Mbele twende mbinguni utavala oro hapa. Mbele twende utatembelea magari ya fahari hapa. Mbele twende mbinguni utabuje dunia hapa. Na saa unafika utafurahi me hautakufa nayo. Nani niko d'accord na mimi? Niambilie mwenzako mimi kwanza ni hapa. Mshimama. Weka mikono juu. Sema Jehova. Nasikia leo. Njoo wakati yangu ya kubarikiwa. Esprit ya attendement. Esprit ya attente. Na ikatala leo. Alipiga makofi kataa. C'est Kaposaka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Abonnez-vous. Aimez. Et activez le cloche de notification.